Penitu ya ke kerteng jopi. Kerteng jong ak di nini one try nong tidak. But ngayo ya ke 5th position haknya ke SSLC result jong 2024. Nani na sinot. Na Sinat High Secondary School. Pi tulang ke sinong jopi pi ini sinong. Kasnong jong ak di nanar tiang sejan Jawai Stu. Pi sa shalong. Ha ai ngasa shalong nanti ha jauh langsung alin. Pi lang salang beri mai pa sini na pi salang. Ngasa bat kemen. Ipa dan stesa Jakarta, stesa nak rembai. Ti ime dan shu. Ya, te. Ti kuno pi ipa ime dan shu, kuno pila ban pulih abang dan shu. Ipa pisa lah jang ipa pisa ban. Ngasa bat kemen senrang. Bat ong biang kan dia. Kemen senrang jong ak de kubang ong mene ki second parent jong ak. Kide maki kiba tak pet yu yang duk ba lang red long ipa kemen senrang jong ak kide kitahi kibang long prioritize pa ni ha jeng jong. Pi tu le mengi kuno pi wan kena kerdan haba ma ngi no kondong haba wan cesor teng bun gi shop so. Teng iklat nak ban pulih kop kuno pi pila ban. Kade kata te mangaru teng along hima ka baca i kena i baca itu te kumbang ong kemen jong apat ki pen ken mau yang ban krep be ka kon. Ban dangala song thai kum tu dangala song slam kum tu ki ong krep kot tia nga nget bet kemen te de ka daw joki. Ti ubleiru uba yu yang balam nanti yang ti kumba ong kini kinong hikairu hakas ko janga ki dong ki babes kinong hikai ti kumtaken ngayo mensin na kiru ki hemen jo pi yang kenangot basa sini. Hemen janga ngasa sini mentaki dan langut iwe isa shnong iwe pat idan training stay kenangot kena supara idan nyongot sangot senrang bat anot kentei ti menta pila pas ikan pi kai ke plan dan pi pulih nga ko ban pursue ya ka science no science stream tengah ko ban long doctor ti ngan pursue ka medical tibok ma pi pulih bah ti pi itu ini kumba kanong wat ini pas bahang sinot high secondary school naga class 10 ti kia pass 100% pass ti ka arts pat dan befil ngasung on eBay but kamu sang try arngut nilai. Ti pipiwan nak kadang kebasan. Ha. Satangkat nomak piwan batin kini ya kadang ban kong. Kadang nomak pidun. Ya ka benekang tengah kampet bah tabaya ka basau ngaduna armax 4th position tara. Duna armak. Kan nomak baru coki ya. 566 tara. Beli pimyo Ahmad. Pidan ak thong wa. Beli piduna beli piwe kiyo Ahmad beli pidan ak thong wa. Kadai ka jing duna janga tara ka jing pun kre ai tara. Jadi lo kata replik kemen ni. Ha ngakaman kemenjur. Nadu nang red P1 school na. Ngawan nadu ka 6. Kamu syua kata P. Syua kata ngalai ha KGP nanti KGP nadu class 1 ha KGP hadu class 5 ti class 6 ngawan hang ni 2019. Nadu nursery pat kelas ai. Nursery ngalai hasnong. Nursery bat KG ngalai hasnong ha nartia. Beli pi kira no ep na yang sene. Beli kira sini. Banyo ya ka Jipule ke babha tarai. Nadu pasdang hi image nga nadu pasdang ri chini shulong ikwa banyang pandai han sinat. Taba ka jincar bha banyo form am hang ni. Tingi ale banyo taba ngi shaki jipi tingi shaki jipi. Hantur ngi ale shale banyo hang ni. Teda apa ka 6 ng sayo. Kega kubor pat ya ki sama kiba nanong kendong. Baca soro. Bakin poes katong. Kega kubor ke jong pipi pila iyo ya kena kerda. Kubo jong kalong ban chania halade. Ngai halade bat ban chania ha ublay. Bat ru ban ngit sneng yaki jeng ong jong ki bahaya yang hasam. Banam satla. Katahin. Kena kejuk social media pi ko nakam kena mobile mobile pi. Ngarung adan mobile. Ti nala ban ong ngaru teng adik hi mobile. Taba kumbang ong sisien ki men jang kimsa. Ki pen mau yang ban krek kot. Ti kumtahi. Kublesibon ya kapor ke jong pi. Kitbok ya pi ba pinasat nang klaim. Ha ya firu. Ba pindang pule ba. Pin ko ya ipa wat yin ban. Pan poes katong. Kublesibon firu.